More fire. Live Adom TV, so Ghana for Tutuana and Eshejumedi. And a dark screen is a fire for fire. Temperature no man rise and but temperature no and rise. Nafa Shatawali ni fireman ni to asumami. Shatawali ni fireman ni more fire. SM for life. Kakai Ebeye Uja Dancehall King. Fire for fire. Fire for fire. Fireman, Fire for fire. more fire. Champion. SM for life. Kakai. Peoja. That's okay. Fire for fire. Fire for fire. Shatawali Fireman, fire for fire. more fire. Champion. SM for life. Kakai. Peoja. That's okay. Fire for fire. Fire for fire. Me say boom boom boom, no way about to say way oh. Me say boom boom boom, no way. Uja Shatawali ni fireman. Shatawali ni fireman. Nane there's a fire for fire na that's all. And the Ujane Shishia Santua inside Wana. Ujane Shishia Santua. Ujane Shishino. Ujane Shishi senior most osmosis. I call it Sinefra no or bo osmosis abaso adanya wa friend in Nakasayi. More fire, Ujane Shishi Obia. Wonderful team. Solid team pa. And then we say Iman Ejinwa. Ima anyway, what is it? Daniel. Emmanuel ni Daniel. Uko Bible ma Emmanuel or Daniel so. But no, the man himself, the confidence man, Mr. Confidence. Jinemo dendende pa. One have because one Ironman International we enter for. Wa producers no mo wa pa. The producers case omo ball basketball. Shishi womu. Omo produce show the come up. Ironman International. More fire. Ujani shishi obia. What you say? Fire for fire live. Adom TV so ana wo hwe no. Ejiwane wa sempa, Padi wa sempa. Bernard Padi Boche. Ono jinem ewa sempa 94.7. Ona offer jumedi in the life amagana for to anaso enye biashe. And the man himself, Professor E.K. Wallace. Professor Enoch Kwesi Walanyo Wallace. Agudi krachi bako pe. Professor, also could be a radical shame. Now we say, yes, the man is talking. Talking and not speaking. The man is speaking. The professor is speaking. Now it's also a radical shame. A radical show beer. Sende, your co-commentary position. Minyabre, Emma Kotoko, and the House of Folk. Kumase Asante Kotoko eye team bakwa uduru Asante memwa opemso otumfo osaitu ekire se eye bosom nti ne team no ye som no osi Asante Kotoko bobu ko no memedie ne de eye bosom o eye no anenu masem opemso enkasa ema yenchirem said ya woti ase efa bia se eye bosom no eye to your own understanding and mehu se match we so House of Folk supporters no any penifo omonso no a show se eye traditional club inti ye nei omonso call nanano matran konwa ewo enkramanta mu ha ekoje mpaibo ni aibonte ona ye tomio kan mebo ona ye gbese manche no tomio kan gbese manche se team no ko no ho
Almost I then etu anamon. Eye amane ene amamre bia eso moye eme hu se house folk team no enso apeja every baby e wo no ono no a former CEO esamba ye former team manager and from team manager to CEO and they were your hine gbese manche numo wongabo eno hwe enema akoma wono nso didi team na chi ne nsem a waka enhira nsem a ono nso aka ade agu players ne so a enhira nsem a I mean gbese manche ono nso aka ade agu house of folk team ne so wo bra house mpanifo etu anamo wo ne ho na say the two traditional clubs na ebo no ena no me ka kire o say uko country bia mo a ubia won the house and the Kotoko team wo ho say uko Spain na Barcelona ne Real Madrid no boss omo house ne omo Kotoko a eya hwe hawa ewiase nyina hwe Paul no ne fe hwe said ya players no womo etimi comport womo ho ema game no eya fe ekoma ewiase nyina hu said ya ball botie eya hwe kwan a coaches no a show woman class coaches no tactics ya si e bo el clasico na uko Spain na eya omo so omo Kotoko ne omo house na hwe kwan a woman so a show class e was our games ni mo na hwe referees officiating eye koso hwe officiating eye koso ye beba ho o da to wo mame my engineer topic in so for now. I share officiating a koso a war different your friend is in countries na America and ampo see a bo El Clasico now. Say they will be crack as a Ghana's version of El Clasico meboa. Ebi eka. Ebi so classic super class. Adom TV yes you bet me aka say ye wazo ye class. Because yenso ye de no ye wazo ye enti no esi ye hu se ye create abakwasem eye abakwasem asebe me knife no me mu na ye wo no momfa nsem adwenem sa abakwasem pone tantan no a ye no me knife na ade owuo ene chese ensem a na ensem fata e wo ball mobu ba ye no me na mu ne ye san wo no se wura fi a me ene ye wo mu no ene ye second me iti born ye born kwasiada fourth ana kwasiada fourth inti se ye be ya bakwasem a ye create history e wo Kotoko any house of folk showdown no a this time no ye mpese e de ebeye owuo abakwasem no commentary position na obefire eno na wo ba no abekire wa adwene fa fie nyansa any book mu nyansa ne kabom na bekire wa adwene ne yentu atutrasem ne ye masa game 205 obia be fire professional Ghana for fire me bana metro fire na Ghana for air fire ne de akiro but Afrilac Lotto star 741 star 30 hash Afrilac Lotto star 741 star 30 hash star 741 star 30 hash. Iti numbers I be bono ye ensia 6 numbers and omo draw and ye 1 to 57 numbers na omo draw no okofa 58 emmo because wachira say the numbers na all draw no ye 1 to 57 mame to me boase nchire omu yie nate Afrilac Lotto na se ye Lotto bi wo ho a ose 1 to 90 numbers no to oso it was 1 to 90 either form but Afrilac Lotto say what so the amount numbers no it was nti waye no 1 to 57 peke emumi yenu 2 direct
ana pick emu miensa 3 ana pem ufa 6 numbers a no wa pem emu 2 ba eye wodia eye usika emu 6 no ebo a 6 na wa pick ni se draw 6 ni nyina e wo Afrilak Lotto na eye 70 million Ghana cedis e no mo de ma o. It is special code no for discount no 10%. A POA. POA. And a special code I be use on all stake no stake bia no ma bia stake no e wo Afrilak Lotto no use POA no fatoso. More fire. Uja tete bi. Ebeneza tete. Jewa na ode no to park and ode no to studio. Oh studio Sunday timenene na wo studio. Ye na betina Captain's Bridge. Okay. Sunday match na be there brutal. Ye betina Captain's Bridge. Na ya peke stations be say edu watching na chire 80 plus. Adom 106.3 FM na Asante FM eka ho. Adom TV ejinemo live e de maw e Super Clash. Eno ho asem na ye ka chire on. Fabosome no hye wadwenem na se wo wadwenem bone e wo game we ho a fabosome no fa hye wadwenem se memu na ye wo no etisa asem bia esi ye May knife no ompese ebibesi on 4th May tabia heba mixture pechira kwan na pebi nanom tabia heba mixture malaria esuro no kokokokoko tabia heba mixture na fe boost to immune system no with tabia takum a male vitality more fire pharmacy shop bia benya bi Kivo 4-in-1 Gary Soakins mess Kivo 4-in-1 Gary Soakins mess Kivo no said a packaging na ya na efepa enepa de and let you to say a Christian area. Me and them in Casao. Me mau Kivo 4-in-1 Gary Soakins mess no one. Nya wadene shewa funo pampe na fefe wuramu ewa Crossport Stadium. More fire. Kingdom garlic bitters and afe Kingdom ginseng power capsules and wadin wom. Kingdom ginseng power capsules. I don't know emo wadene. Emuso de Kingdom ginseng power capsules. More fire. Fire for fire. Life. Inti eneme wo Maxwell Agege 205. Maxwell Agege. What you say? Oh no, House of Folk no. Why need to say? Say ye the house no. She that be say one be majority and share with our House of Folk. Tese said dia or do house team no e pe house team no eni dia o ye e wo house team na say yenja no no won so team ne mfa nko no but ende Maxwell ofia phobia was a masters he house dia house pa de nyasem ne ye kan ka Ghana ha ye ka team a o mu jino mo na so pa nso a house ka ho House of Folk. And I'm a sanso champion Dr. Sikasem. Ono no ye original Ensrojano. And I know okobna ni dwane obae. Last year ye unu adwane wanti miamba. Doctor say me ewiemu nsuo mo meba. Asante Kotoko team no o si team ni gina ne nanso. Na say me oga o say na Karim Zito de so nim say na bakwasem against us. Ona me yam shim. Enti ene omeyobo more fire my yankoyanim but the make on say I see who say ye create history at the House of Folk any Kotoko showdown players no I say omu show respect at the omu ankasa ho o ye house player I say we show respect at the Kotoko player also ye Kotoko player I say we show respect at the House of Folk player match officials no fa obuo eni ni die se fata no fama match official na ogina game ni mo no
ena ball no a wopo nankasa no fa obuo ni tie no farmers game nankasa a wopo no players no esomo ena set example na nsemu ho players bi dina park na ntokwa na tutura sem eniema sebe ensem fata mu na esem demonstrate subampa ema di otistance ni mu no hu se decision na referee na take no e ka football ho player bi be said that show aye chese oba dramatize wo park ne so aya ne say wono de ontwa obi kurada all because referee na then take decision e say we accept that decision no o chase na hu say o gesture ne eniema bi a obeye o actions bi na obeye e wo park ne so no e betimi an incite other fans no amomo so start to trust them no e players no eti players no more respect decisions more accept referees no one more course no without say who protest obi anka say abrochire yen protest but to the bia momo die na moye no ase te say o pese wo shama supporters no say o die o ye holy and a wo bobo no eno wansem na meka o cha say e see you compete with passion a che say you be put you up no you be hu say Ghana football sportsmanship and so awom enya tutura sem and the Ghana football mu afi supporters no so no o ko paka o de ne say o ko cheer o team up o cha say o de ne say o ko no yenka say fatuo ne sekan fa hye ho ana ayi your friends de di twitwa apaso fa hye ho fa ko park ball no yemfa tuo enyina ball ho yemfa bottles enko park entinye ho na usuba mpon na ofie no okoda na di o supporter team yi so respect mrano no who say o reject violence o just say ehuro ewom but emanin result to say odi bibi ekopo obi anaw ni obi ekwa akoko e wo stadium nyame ya atuma kwasi da ebe yen so yanku yenim yen hu se ball no sa enete na yen respect it. In fact sa fans no so am ko park no mu hu se mu ankasa na mo ho no mu nye atamfo eya wo hia ma so ne eya doctor busa o mo mie no mo nkere o womu be argument no obi abeka de obeka we beka una oreye una oye sei we say una kofa container ba wanti miensi we say me de mesi me de omu wie a omu nko da eti mu masa obuo na ebi mu eda na di e ma support no e ko no mu so mu fa bi enwura stadium ho enye ntokwa na atuturasem Mama ye who say you keep venue no clean discipline juma but mofo no ho say wo mo babo ye ho ban but the first security no wo say wo babo ho ban e park wo mama so mo enjoy na mama Shatawale ni fireman ni mama Shatawale ni ma yenti Ghana for no dey no first yenti supporters yo mo Shatawale ni Fireman ni fire for fire. on fire. Champion. SM for life. Kakai. Peocha. That's okay. Fire for fire. Fire for fire. For fire. The best answer and penny for now security no. Oma hwene ye dia mai afei the players omonso hwese on betima comport omo ho e wo park ne so se de be ya nko say player ni player akwakonya akasakasa eno betimi atrega yen ya ye kohwe ade behwe ade fuyi betimi atrega na wa hwe na akofa oye na bi di aba oye nkonkohwe na afei yen wira san koho esa na say the koya na say bye we di enyantokwa Kotoko pass na ekosi akobo ball o kwa bia fe ne hoye ball de e den ba pe wini to ba ku wini anya ma anya te wo efu na wo kwa basa ye mpesa biem to bu ma anije nda ball no Ghana ball e ye fe
na yes nya ye ninja o manim. We all prepare ourselves to go watch this sport. The only thing I have to say is referees should actually be of their best, try and be fair as possible. They should be fair. And the sporters too, it's just a game. For the love of the game, let's all go out in a number, support the game. No violence. Esram say Kotoko ni has. Nyame nyase nyame pa Sunday mukwa kobobo. Esram say obi biara obeko omo amutechire security for police for refill obi biara esram say ball for no any kind ekoma supporters no se ball no mukwa kobo no se wa wedding kuguo no jitum wa we win no jitum na the esi atwam a ama nipa bebre hwi akra ena bimo ahwiro mu kru ni eba no yesro mu se yen pese sa anyama ne bi beba be si bio obora won ne ko boy Kotoko ni hasi yesrem mu nyina mu ye nya no obi nya Kotoko ni obi nya ya hasi ni nti nya ya nya no tie ko yen hwe se ne be nante na ma asundwi aba na akofo ohaw ama ye de la free forces yesrem enhwe ni ye panimpo aso a yo hon fonu fe on kasa yi on ko kasa bi na yo haw aba ye mpentokwa se nyame adom na se ye bebo no omomu free hifan kuma si brekum wan hwan chiriba breman obi ofiri babia ye di peace more fire Marcela Gege 205 ojane show abere obeba se asho ene so de minya ba fresh o asede nyame ana mu wa chentia asede nyame dia o se mi share o Abdul Salam but still I say asede nyame dia ampa say o too much komranie na scan di bi ma house dia definitely say me pacho there bi udi bi ma house se house dia am a shareholder shareholder ye de nisha so what I say ba o shareholder ya me shareholder me to shares bi nti edu eji ma ya tobi no tobi nya tobi mi tobi edu to ya ai edu eji ma o te so na me te fom ai edu o ska o house me o ska o house mu doctor ojane show abere o ba ko bi na o ska o Kotoko mu awon mu photo shirt Kotoko dey say dey yem photo shirt but ibosumi bi etie e o ska e tua and ma Kotoko o dia na ibosumi let's we dia no once pe o dia no once me dia no once pe but the hon no document ko ho so what I say unya sika 1.5 oh so I still me shareholder oh but 1.5 I still me shareholder ni tomba ku 50 pesos and out of there 1.5 hey everybody okay doc mama sha see free maso ho on ebo home sanity una ufi kuma se ba maso game we aside main knife onye na esi ayempe no die na wo hwe anim se kwasiada utim house of folk on be wa Accra Sports Stadium ko be me da se more fire ahwefo ehwe nyina ma minchi o 5 for fire ye ba so achi ya fie ni ya sha si fie da ne de e be continue be to so pa ye mfenchi ma St Philip Enterprise was second and Nelly's phone na Africa phones we say ma bob black so de mi wayim mi be ya ye komoche na ma bohwi ya ba ha no no ba bia me shop si am ye adwuma mi nua ma ye ho Rahel Lamte na akushi Lamte o ma me da forma Rahel Lamte ye adwuma electoral commission o ma me da forma awie ya ye yi na oche yi na to aso wo mamprobi colleague no na kwesi adanso na ase asole ato aso mamprobi ba bia me ye adwuma no sure we ho no ma ntini mo munya hyede we de mo bia ya akọ abusuafo ni nyina kobi o rezi asim bia me de pa main knife enwanwan so akwa ba nso no memu so ne bobo o ye supporter ade ba akwa na me di ho ya opa ne se kobi ye ye wo Ghana ha ye support ye has ne Kotoko ye san twa ye ho support obo futim ne ho no ha no team ne nye ye te Ghana ha twin ye dimike ko TV etina kwa he omo referee take decision ye hu san crofo TC park so kototo ne ma dabi mistakes in and VR mpo aba abuchi oba te se referee ne mistake VR pona omo tumi stop match no akohwe crofo hye dem hwe no no akasa se menti ase me am san kwa still omo gusu mistake yes boot obi boot anoketo abi aye off etino yes supporters yet Ghana ha ye show mo TV ni so a referee ni mistakes a ye hu se nkrofo toto ne ma supporters e kono e dey enti na ye dey bibi touch wo ha na ye dey try ho ne ye ko fufu ne ho ha sa ne ma no
ade chi ade san ye ni e wo ball ni ye di ball na ti ye di echi ache e si esu ni ma di free mu opponent team ni da wakoma so upeti ni se den no utwe ticket when rested ahodi na di fifia okwa okra wo yere okra onua sabita frache me ma meti achima pedwa because stadium on do sabita nkran ha because stadium ono beti no yes me bada ha I am hihye etede na ye fifie na se yakwa ko he ball la ye de nije ahodi na di fifie ko ye no ye beba fie na problem entokwa na yakwa akoko ye be pon ball awi no beji natale o person we be so e hasini na so ekotokore bia na ntimalu so bia na ntokwa paiti sanye mani nyina ese se ye supporters ye twetwe twaso ni ejai ye anuanom Dr. Sikase mo dina ba me hu ni sem oye madamfo me doctor me hu doctor se me no tumi fra me se bra me sana me hu doctor champion metro ya fa bros no Kotoko college na ye hu ye nyina ye se ye anuafo e dey tin ye du stadium a ye kata ye ni ye ho ye ko sade na ese twetwe twaso ni ejai ni nyina more fire now ye hwemu team no college team ne ye strongest ade edu has the Kotoko baller me nkanche has player Benjamin Asare out the pool num de ma yen say has the Kotoko blaster goalkeeper blaster yes and other players na aka no okay Michael Ampedunum other players na aka say ye kwa has the Kotoko mo nkasa motivate hu say eh big two teams e wo Ghana ba ku no menya mebo na ne yen kwa hia e say me akasa motivate me ho say since I me ba has and I said this is the crowd me ba has no ye kokuma ase Kotoko share yen etin return match eba e wo musa league na kwakwa bi CBC ba se bi league ne bi ntumi but e se ye Kotoko ne ade ti anim bombetumi ade ntino mu ntumi ana be jama de no obi kokko na ho de ne ntumi a ntumi na Kotoko kro no na ho de se na ti wo league aye bo Kotoko ni mu se me de me bisa ko sa no ne ne bo na wo bisa me okay eto no akasa na ho de na kala se na ti wo league na aye bo na we performance se na akasa ti okay meba mesamba ho de meba Numusuo kakra. Doctor. Unu ya yo bo kakra kama. Eti yeni kan hwe won so said the fire na nafi ye team nenso. Edi kan ma menchia me boss Kempon travel and tour. Travel and tour papa o hwe. Frame prices ya at that time we studio we am from. Kempon we am de nchie mo de kese de ma. Na listen ye man yako na kwara ba kon free. Okay. Sorry. To on se man yako pa. St. Philip's Enterprise and Capital Fund. Kwabi de mi nwa so kan na no kore football rules and regulations in the football okọ park e nema miensa no ada se utim bewe ne ana so belu so ana so bebo draw nema miensa okọ park no kwa de se odi she utim se sa nema miensa we mu ba kon e betimi ade apie ma Ghana han pempini ya na mi hu se ese ya na se obi pe obi edi no bone a stadium no pese okohia no odi no bone because obi pe wa ye obi bia stadium wo ye obi bia ese free obi o stadium a ese ho no mra ne nya adwuma ma dwe ho wasane mana up to now maintain dem bia enso mra ya adwuma ba bia kwa agrofu yi a police fu a wo pitch ne so ho no wo mu hwe ball no bi o wo mu hwe supporters ne niam supporters ne ye we di boni out wa ne aba be pick o ba Ghana ha no metima aka se a police fu no mu boy ho ba ne bambo fo wo mu hwe ball no kwa che ye supporters no se ball connect na so police ni police ni wo duplicate you say police ni we secret ben no na chapter ben no wo because bi no tv duplicate ama ye kuta ye sabe the two squad both teams ni hu say duplication no ti nema bi wo ho no ma ya akasa no ya na ye e de high ho it's all police for no so catch them so almost dwuma no no more professional sound professional because do ba bia nipa ho bambo no hia pa so obi be ko park so no bi ko yentutu asem say de minwe kan me life mu ne asan wura yi say de be ya betimi abo because ejina referee so any game na say up to now because obi ko park na o be ko aburuchire wa park ne case wo me wi abesna ko aburuchire obete fun wawu obi ene ne yere ete o me ko aba fun wa mabiem tini nyina ye nema bi aya na nipa di yaw eye yawdie te besre ye referee no one game ya na omunso na ya gina sa odi mra na wakwa kosua no ede be ye adwuma opon all this say kom dem no wonfa kom no nto nchen na meeting nchen no hu say officiating na wudi no say wudi ni ya okwa Africa obenya dom amye nyina apia wachi be say okogigi taku sempo bi okrom na ogidi na de show botum 10 million 20 million nya ska bia but ye frose bra Africa be di match na say okọ 1 2 3 e ho ne betimi arezi amomo so bobre udi no be kwa chiri tie be say team kuma say krobia kuma say Asante Kotoko na no me ka say mi cho last week we catch us Karim Zito aba Kotoko no we strong coach wa Kotoko ni bida when we spirit e Kotoko m when manoma obetu Kotoko betimi akonka de ama coach wa body team no be training yem say 2 days pe no we coach na aduana
esi sen ohye na wosmi anya da ja Asante team na yitri na bedu se timi nwa no de omu ho mobo o ka je kotoko no yiti o masem ya wa o kasa na mi gina ha me pese o ye di o ka je se kotoko no ka na ho de te se kotoko ho de te se o points ye se na kotoko points ye se ye start league ni pepepe enyina start pre enyina start league no aso folk points ye se nya lucky kro no maye no motimi abedeba bi kama ka teams no mu asen ko bitimi abeshama ha sa ko relegation attracting us a good 3 years or 4 years. Aso folk do baby anu mu manipa diabra ho mamo mo na mutimi kenya mo makotoko so timi yeden ekenya ho but ye kokra no osu nyina mo da pe wona wa na da pe osu won ka se wo mu nesu nye ye no ese kotoko to so se kotoko ye to so 4 aso so kwa ne do that third no crowd points 6 ye ne do what third no points cry den e ye pe oh but 4 ne 6 dey say oh but say fita ni tuntum mo bra eti de wo gina ha waka no nu eti mi de ne ma bi ona sese atapanyini ataka wo na ya mo mutim na anwe ne se bedu ba biadu no ene ma nko yo mbefi wo musi aka no kra chetim se ye modi mo so ni ti place ni kanya wo mu ho no mu ka re cheche sam sa de place no but odu ba bi no na me ti ha so anam sore ene ma bi wa first ne nko chapter 4 tama no jom na azizu mo se ne ma nko ma ha so foku a de wo mbesi asore ni place ni nya de no ba na sa ne mo ni nyina bi no ho ene has player Olusu ya for but he has now boost with goalkeeper on the blasters goalkeeper kotoko de no hwan na see ye hwe nim say obey action no afan pokum nyina na ade ho a wo betimi abesa action no justice blaze so share has of fanate nti ye place bi won mo ne has na bi share baba ya mo ne ade ho no na say be share has how many times na share justice blaze just class first me just spirit no game one spirit na ekuta no kran yo place bi o mu share has one on one spirit na de e wo soro ebi na me kire wo no enti mo ese mu team no mu nie nida so obi ase has folk team yi na mo ko animu na mo ba kire mo ko animu na mo ba kire ese nkrofo bi asa di sane mo na subana modern the 3 times relegation ayi na mo ye no this year na motimi akanya mo a motimi eda ho trodo obi nsi trodo mato eda ho trodo has folk dey say yeso na mo ka kire be say oh and ye kotoko no ye bebo has folk match a win ni na ya ni here say score line dey at the end dabi eduma ka ye chairman no we are second member. Somebody of him out to me predict. It's more kaya chairman. We are second member. Kotoko supporter. Na kotoko ne has bebo na ujina ho na predictor. Yin mu secret o mo itimi twon pricing. Because hey, masa na kotoko no masa. Na dey ya. You win say miss me bia ya. Prediction in kotoko akra so match. But you catch us e be show ba no prediction. It is obi jina say ehu a. Atwudu wa na mo no danta. Ti de won so no. Won share me we. Mama tie ma so ka. Mama me ne Goro Sakraso folk 1911 football club Rebel College fans na nkasa 50 Ghana o set Monday ni na ayi operate confirm man na sports night 50 100 up to 300 mo just ka kese mo supporters Genius ka we betia and na bibi na has ne kotoko bobo na ke charge we ya kwamra nkenye news o yeah of course no cry ba ko pe and na bibi na has and kotoko big two teams e o Ghana aye bo wi a in a season no se FA Cup mama me pie mu a league ne beto abotu matches fe unya hwe biem Ghana for ni bi etu twa penalty ko abontin ko hwe abrofo matches ni bi ba o enne ne economy no won de enye sikasem aka 50 de enka bia enye sikasem enne economy no na aye bisibi sabia nka sika we nsi komna kanye sika dia it mesre ha supporters nia yeden nya ye motwitwada ye mfa ye yatale no titi die no new one no old one no near ibonten mu time die na ye mfa hye ne kwa Crossport Stadium wow wohia gama spon gama no ni ena near ibonta sole o se yen ena ne ye hye kotokoto aso 4 enye kotoko na se o hye to aso 4 ne na ye de 90 minutes hye omo ena obe so omo tie omo ntumi nte ama eno ye de 90 minutes hye omo 4 ne e wa Crossport Stadium na sa fo ne enu na ma me wo ba de tu Ishmael kwa bi na se wiase bibia atimi si Real Madrid kra oni we ko shia Barcelona shia etimi de football I no voice kra ba form mama nya yi kakra mra o voice na ba form etu de mama twa me hona me to ande mra so la ye ba be sa to aso na ye beautiful na ma eye atiefo na ahwefo nso a omo so share live e wo 5 for 5 so ye go so up e wo Sunday the big game at Elbaso at Crossport Stadium a house and etinefie nomene Kumase Asante Kotoko dia pem so ye be sia na afei ya to asoma more fire live Adom TV so and asabre wo hwe no fire for fire otien kan Asida FM second takrade Asida 105.9 second takrade the whole apremdo
was second day takrade fantastic fire ejane hihye ono so another phobia man e takrade asempa 94.7 bia oti yanka bia no enche me bebie phone line na to mama 0302211701 0302211702 and 0302211703 bebie phone line na to nemum mamen koma so ho ene Dr. Sikasem omo ena me no e studio ha Dr. Mamembra ho na fi menhwe before me call phone line so no die na o hwe nim se kwasiada ebeba so de kwasiada me hwe se ebeba so ane se me nwe ka se o ma hwe for am be kan o kan ta se ade ne ade a obu afeso o ma hwe ene ye hu hwe ye history ba ya nyu o ma chichi o ma jeje o ma se for no e den a for no ye beti di bia api o mu so ade are na football ye jabo football ni egusu aye boy kwasi ada kwa bebo bi ozo se da me chen so wana afa e de ogusa no se de se wiase aba wie ye because we Adom na ka se mom predict e du kan se bia kwasi ada idea oh da bi enti no e omrepi wo Kotoko anim sa for no e wo kwan bia so yenso betimi ahye more than 4 kra enti football the game e tomawa o dey ba ubetimi ai wonder say am abeka say wiase football nyina una nimbo ba da be coach awon so no ma pass kra na ekọ akọje ongo nti say dey ka no achitafo no mu nyina amra yen support to say dey be ya nkunimgie no ebetimi akwa makro be kuma say Asante Kotoko ko football the supporters na ye na duru ba bi no yenwa no has folk wo mu ni Kotoko bi hye bi ana price no koso so no ma tun kese no so mu crop e kwa o find no mu na ya na mo ye ba ya o de kose de ekure betua e bewuram ti mu de scan de be mom ne mom de hu pa o football e 3 points no Kotoko be fa ne de akokuma se ye hu se 3 points no muton ye so be betua na o ma scan na so ya fa 3 points de hu o football no ye de be kokuma se ne ya kwa 3 points abaka de ne daja e o mo ji 50 adomanda so kran na me ka kire se do mo se ye ma so ba mo be to de akokuma se kwa ko gina kire ma so na se no mu ye card bank abako na o fan de mu nyo gina de me twa mu so boa mu gina kire na ye yi bia so so ti o ma ka se du se du ma so bre na me focus no 3 points no ye jisika ne de aka train ho ne de atrankran ha ya ni ayi bonta sole omo time ye share 4 ni 3 do o be kai say 2001 2002 omo dress sata na tantan track wa Class Sports Stadium omo so omo dressing room e no omo tra parking tantan no omo dress here omo wie no si park so no omo je 3 yes so me da kwasi ada omo dressing room no omo dress no omo ma parking so no omo nye 3 point ye nye 3 points in front omo nchen ye je dia kan points omo say so omo ni abre peleg ni pa omo ni abre peleg ni pa but ye be se omo ade no ye ka kire baby any Gold Stars and a Nation FC for say omo na say so many abre some person je league no Kotoko tata o eti Gold Stars any Nation FC omo form support nyame me kan ye de ne ho omo form support nyame me kan ye de ne ho Nation ni Gold Stars bawo oh na say no odo so ache Kotoko so ache so ono peleg dia ya de but o peleg dia ya de Nation FC say na ni brabre ni peleg dia ya de onye Kotoko hu bi me say Kotoko meje league no but next is someone ejuma onyina meaning someone we ejuma na Kotoko say no what ye baby any Gold Stars coach what asema waka o say oye Kotoko ni Frimpong man so o say oye Kotoko ni onyaya anka Kotoko wini nemo se opade dia ya dia enye ha se hye edentia o pele gaje enti sa dia ha se hye Kotoko no Gold Stars ni fanfanyi league o pade dia ya dia more fire aha enti supporters nya ye mu twitrada ye mepita ye team nachi eye dan kura na ye chie sentose no sentose ye chiom mawuli wa ye me chiom o mu pege team no se team no mu so mu mrenie mo tran so makokuma asa kwa J1 nti o metra Class Sports Stadium sa saje more fire my kwa man so lawyer what join the fire na enti o more fire more fire na me kan say the master kan no kra na no kan mark the best place no say omugba operation ti omugba ma be die to aso Benjamin so to aso mame more fire yo okoma ka on champions casting na face no ana Pepsi champion fire na enti o more fire ma enti o Otimenka Debi menti o mesro menti o ofre radio na TV a unti o fa phone mom na fatare waso eno na obetimenka ne yie
se utie wo a de bia no ebema wo kasa no na etwe wo kwa akire se wate ase enti no mentie wo ho na fe ye ntoa so enkoyenem onsu betimi afre ye fresh be fa ba ko na me bi pe na fe ye de course no asi na magidi twato enso o ha osmo mane fa ne enkoyenem champion fa ne entie o okay maso ma membra ho na ye menjo last words na Kobi me da say yeah na me first fans ni nyina say ye me support two team no both two teams ni nyina fans no ye nka mum say nuanom Ghana for ye nko support ba ye hwe mu two coaches no okay ye hwe Abubakar Watara me kai tamo working face and we adwuma no but ende as a house no ya adwene kakra obra ohia kotoko die na wo hwe nim de afri no no kre Kobi say o de other matches ka ho a atin obaye no any league matches em say jama 3 matches esen ni nyina wo lusu ni nyina wo lusu nya ne de kwa America Accra Sports Stadium wo lusu ye kuma say ni nyina jigu ye ene so ontimi kotoko ana ontimi ye well it can be say ontimi spirit na ode bokotoko no different but Sunday year birthday no baby e shebia e be twen no by force baby e shebia no ye twen by force wakoche kotoko da watre kumase hoda etimi nim se kumase ho na watena hoda no ene no edidi ni timo e ha no mitumi hu but da kwasi ada de no fe no ba chaki Accra Sports Stadium no onye ono na ekochi Kobi has the kotoko ball no edu baby but ono as a mouth film ne say obetumi awini ana as at now da kwasi ada watala ni jina bench on technical staff no ene jina bench ajego any center say na ene jina park ni so okay eti ye support ye vim ye bibia ye supporters ni so ni esese ye di boy team ni ye kwache boys ni ye so ye baka kwache omo pa bo bibia mu no ye be ye di boy team because watara so buy no ade ba kwa mo so mo mfa mboa na ye support said yanka ohwe samabuadu supporters e busia park on say dey nya sa crowd ni bisa awo Kobi eya no kre on say that steady eya no kre onya house crowd ni bisa da eya no kre Kobi this Sunday mo mani hu bi e kwan a ye fa so support ye football Ghana ha no on say tama samabuadu ba first run in like last match ye ne wa fa bo Accra Sports ye show mo for samabuadu na ball sa ball e free ho we need to so sa ntinu supporters no Ghana supporters aka ko ye hu bia we ba ye to the achi ye because me kai say ye before ye de kotoko wa be born in Accra Sports ye born Thursday ni we Lagos City ye na first from now e hon mu na e sole ye hwie gu ye so no e hon sa da de ni na nwom start to Accra Sports Stadium etimi e sure say da kwasi ada hwie gu ye so no e be so Accra Sports Stadium doctor kakra bi na watara se no ankasa di kaka watara de ofisi kotoko de a ne din watara no ebutu ntimi nya watara bi Zito be Karim Zito yenim Karim Zito elegi no mu de otimi ye this year only has a share how many times was share 2000 no san no be share kotoko nti obi anim de coach Karim Zito otimi ye nti Karim Zito de di na chini yenim ne mapa Dreams MC different from Dreams MC maka cho se be share has why is it you be show me two me mama scholar you be show me two mama scholar you be show me two what to mean come mama na wase eti Dr. Skansem champion and afi Marcel Agege 205 and awoti omonkana anase hu wom e wo screen so no me din Eddie Kobe Stone okumankra ba kwa maka ensuroja adura enyo no numero 1 sheshe